peatões. Não por metais. Puta-se, pai. Ah não, já guardei, te mira, que é detrás. Pinta caralho, vais para nós. Pero me cago. Vai que pinta todo Dios. Ah, que freno. É o mesmo de antes. Aqui colle para a esquerda. Não, pero porque igual vais ajudando a gente. Olha, muita gente que não, tens que ir no meio. Não sei, tu colle para arriba. Que pitas filtrar. Vai-nos perseguindo. Vai ajudar a gente A la todo. derecha. Mas perseguindo, é? Não, o que passa é que a outra era proibida, não podes seguir outro caminho. Ah, vale. Ah, era proibidado. Claro, grava a matrícula por si acaso nos mata os 4. Que de contar, É verdade, que é bom. Coche de blanco leva muito tempo pitando. Isso é muito ferro. Xa, pero tiña un cubo en feito. Gire a la derecha a 200 E cal é o metros. problema? Que veciños teremos? Bueno, niñas, cuidando entre la habitación. Vai atrasado no, siguiente. Epa. Que anunciano barra baja tamén. velha de... Non sei, deixa de mirar. É que mira, eu quero pinchar e colla fago. Salto desta cama, veño por aquí. Iso que non asustos. Non quero disgustos. Me cago en Diola. Ahora imagínate que hai unha bella aí. Imagínate que son 4 gitanas, vamos. Buah, 4 gitanas roncando. Ahora están aí na porta. Xa non vimos dormir aquí, ya. A ver, eu creo que o que pode pasar é que xa en 4 cachondas. Vale, pero apurado. Bueno, tenemos que ir. Sí, ahora hay que ir a Chema. Quiero ver a Mario Román. When night has become the day, they're sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and reload. This is free love. That's what we are made of. Yes, we are. Reload. This is real love. That's what we are made of. Yes, we are. Five, four, three, two. Antes de continuar quiero decir que hay 5 categorías. Vamos a ver desde la peor categoría hasta la mejor categoría. La peor categoría es hobby. Después está la categoría XL, que es entre compañeros. Vais 2 personas ayudándose entre los dos. Después está la categoría veteranos, que ya es para gente más mayor. Y por último están las 2 mejores categorías, que son Expert y Pro. La categoría Expert ya anda muy bien, pero en Pro están los mejores del mundo. Y ahora sí, a continuar con el vídeo.
you down. Gravity pulls you down. And when you feel out of place, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and reload. This is free love. That's what we are made of. Yes, we Quem vai primeiro? É esse. Só uma cabina, o três. Passou, né? Acabam de tirar a Bem picados os dois. Como vai agora? Deixa a bilhão quando vai. Vai, Roma. Mira cómo va el gol, chaval. Mira cómo va el gol.
O cuarto... Vaya Roma. ¡Vamos! Vamos. Vamos, a ver si le deja pasar. ¿Qué? ¿Cómo pasa? Vai o Charlie. Vamos, Xavi! Passou o Xavi, segundo Xavi. Roman, coño. Vamos! Vamos bater! Tira, Mariano! Vamos, Mario! Vamos, Mario! Xavi, tira. Vamos, hostia, qué buena, tío. Es que ¿cómo pasó? Xavi, pasó un animalada. No, al principio igual, pero sí, Es Guadillón, es Guadillón. Ya tengo que levar los brazos, ¿no? O chat. Ogni fende. Ah, sì. Aku belarang wall, kerja banget lagi. Yo, hostia, mi Xavi un terrible, chaval. Pasó un tío. Vaya, hostia, se acaba de mandar. ¡Wow! Hostia, qué hijo de puta. è miglior pirata, È miglior pirata. Tío. Apurai que esto va a ser una avalancha. Mira, Rochi, que no se la ve. Yo, carallo. Ahora hay que comer un pouco, cenar. Son as que hora é? As dúas e pico. Non, falo yo o vídeo para estar informado. As 2:00. E mañá hai que levantar as... 2:00. As 9. E Ruchi... está que no... Está na puta merda. Cógeme un coche, vamos. Vaya familia Mateo. Acá si ponte que uns gallegos foron ver unha carreira non levaban comigo. Vamos a estar andando tamén na mañá. Eu quero poetas. Caralho. É sin pan. Son peor que un pai. Joder, un gacho.